بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Umusna binisarawa iti bisadatin sembahyangin natin ang kilingkade si ketel rukun yene pasal puase rukun Islam lime sine fardu Allah subhanahu wa ta'ala sikite bi yene puasinin lumus daran ini takala iti bi daran negite bi tunukin do ke ulamaan din bisamian asal puase tu duain andang kemo andang aga apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bebe hello ang paniya kerbenebihan hello ang paniya manusia asal andang ini wajib sisiya Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasahin terus pagsikan na iya tekka sampai tekka na iya na sampai iya ne dugbe umat nen ini wajib ni sabsi iya dugbe tulis sikit dari umat nen iya ne in kepagpuasahin sabihan terus ininutan dito ine nan puasahin bisa nagay bisrata bi ayat may darat ti bisara wini no turante bi ayat tampal mian ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayat asal wajib sikite bi yene amban Allah subhanahu wa ta'ala pinwajib ko na sikite bi inene kapag puasain ine bi diretso kita puasa ayat na bisa nagay manante makasabit dito bi ine nan in puase. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam inan pinawajib sikam wa kami inene yan yene mamuasahin atau siyam lay ine nan puasahin atawa yan awe siyam lay bang sige yakan umos ika yan taran tibisarawe kuruhatan bi in puasahin yene pinna yuklak al-ibsak yene pinna bangke nandal bentel bisara nandal gay mangan nandal gay inum nandal gay misara yene bentel bisara ye bisara mengge pangandakan wallahu subhanahu wa ta'ala sikita binisarain atawa nandal bisara ye bisara bang bisara pagdusihante tuju Allah subhanahu wa ta'ala ini nan puasahin nandal kita kemon diben aja pinta nandal mangan lay nandal menginum lay sumegwa sinandalan sampai bisarate diben kita nagkene misara tawa tabi amen yan pinugong ne beheten kai sumegwa dinak nandal kita gemwa ge bisara ye bisara bangkanta pegusihante si Allah subhanahu wa ta'ala in labi ne bang tusin elem bulaninin ien etin ene puesehin umus bangsi mian yene sara alay yene pendinak nandal kita anil mufattirat yene naksinandalan wallahu subhanahu wa ta'ala sigite yene mekabatal atau mekabinasa yene puesete lay etin puesete nandal bentel besar samian umus ine mula-mula sinandalanten ini memang sisara etina tibuasain yene pina alimsaku anil akli yan balkew ang banda kew makan amban kinakan si kew makan si kedue alis surbi nandal kew tenak ekew nginum si ketelu wal jima nandal kew tenak ekew jima bangsi bulan Ramadan atau bangsi elew yene buaselay bangsa kayo nga tayo Sarah. So nga agad kaam. Inda mata na pitabit-tabit. Nga agad kaam. Bangsa nila magkasari. Sayan. Sumaguha. Binisaratu lew. Pene al-imsak anil akli wal syurbi wal jima. Wasa'ir al-mubattirat yawman kamilan. Yene si binisarayin tu lew. Dinagay kita mangan. Duknginum. Jima bangsi ene kekuhapan lay bangsi sangin nga binisara bangsi kekuhapan lay umus biniyat as-sawm sarta duk megniyat kita yene manandal lay
Nanansiinin, si bisarainin, manusiain, bang muase ga mekepegniat ga tewa. Bang ne aja nandal, ga nandal gay nginom, duk gay mangan, pinne muase ko ato nandal ku gay kumangan, duk gay ku nginom, duk gay ku jima, buga megniat muase ga tinayma imbalid po sa inin. Daka magdairay may kipungtin sa agama Islam, wedo nga negitibi pajar, basa muwase ne, sumegwa gana niyat ne. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ine, pangandakan ko si Kaam, atau aga ako handak si Kaam, nag-ibadat pero Allah subhanahu wa ta'ala, ine ginisan ibadat hinang webi, melingkan sumayduk sarta niyat ne. Bangga na niyat ne, gay magjato tuju Allah subhanahu wa ta'ala, inke mo nirang tenbi ibadat tenbi naman na puase sumegwa niyat yene penne sumegwa ke penne nandal huwa al-imsaku anil akli wash-shurbi wal-jima' wa sa'ir al-mubattarati yawman kamilan bi niyat as-sawm min tulu'il fajr ila ghurub ash-shams sayyid hati puasehin niyan inenan puasehin si Sara yene manusiain sumay nandal kitewi amban pegua pajar sampai ene ke kuapan le pesadep matael leo amban gay kita mengino duk gay kita mangan duk gay kita jima duk sarta niat ne bangkit ti pinta magsaho atawan ang dipende na sikite bi kuitule kuitumian umos kita magtarawi magniat kita muase sumu magniat kita muase sumu ke kuapan bian lain niat tenbi Pagkabangga, pagkiti bikipagniat, pos taramihan, na antak nilai, kita etinan nakiasib, si tanggalan gay pepegua pajar, basta siway peniat, tibiniatin bi, si waktu kita muase. Atau ano magsahur kita pa sa usong yan, malisag simpuk buwe, malisag dembuwa, atau malisag telo, gay pepegua pajar, bang kita magsahur, bangga kita bikipagniat, lesi pos tarawilay, da kita bi, magdairay, esep tibi asal siway kita magniat, si waktu kita muase. Tagna-tagna. Nagniat kita ni, niyan ini, nagpuwa amwasi kita ni sumian, niyan ang pandene, tibi saramian, gay kita ni mangan, gay nginom, gay kita lulay sa amiyang kinabalik ko, sumidok niat ni. Umos, nasuno, indamasi kedue. Wag tupag niyatin, ang panansin imian, postarawi, duk sampai hetengge, pegwa pajar. Bangga kita ni kepegge, bang bangga me kumatin les laro sikir so kulang po semian kita besarate bisu ay rato pineposo si bas duk abu manal makasari kita begniat yene sa tagna puase ko sante bikemo nene bulan telupua yene stelupu lew makasari ne sumagwa depende niatin depende na sikite bi antag kita bilai yan tinen nagibegniat ini lai kabay ante eten luha sarain mura sa amin sumegwa importantin basta niya lai niya Kaisa yemen ay tibuwa sa hit amban nandal kita amban miyan waktunen duk niat ne kung ito minisratan bi kuhinge bustan pegniaten din nama kuhinge bustan pegniaten bi abdu kuhinge bustan pegniaten bi sirul si waktu kita bimuase inin dahil tabi tagahinang inin kusambayang tiya gurutan bisyamdi tiya siyasan kuhinge siyasan kuhinge nakanadya kita bi magsambahayang hindi kita bitaw ng bahayang atau agak kita bitaw magniyat sehingga binisrati bi kuituhin akahanon di ko ako nagigay ko tao bang kuhinge niyat ko si puwasehin sine amban karawan kita bi tao ko kung tinay, gano'n ko nga ma. Kau ko, sino ka? Si Mahmud, si Mahmud. Kuhin ka Mahmud? Lepurapin, duk buhay bakalin, bang, hetinen, nagmuwasin niyan nin. Mangkin pisi, niyan, may puindama, si buhay, Danapa, magin pisi mas, pegangan, magin pipo si Abdo, etinan mian bagindan, magin pipo si Hamdi, amban sumisip, magin pipo si Kiti Mikemon na pasarasan amban mian sa Paseko, mian amban mangarot sa mian po si Engineer Gapa. Yung ko, mian si Angan yung ko, kuingge, abahanin
may ustad, may alim, amahari kaya magsimuwasin niya. Yun kita tahu. Yun. Umos na magtipagniatan, bi. Sumewa. Bukuhin gimang kita nagniat muwas. Yun ko naman. Iniakan na kainarap, na kainasok, na katinaralog, na kainar, o kasal. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, ginadawhan mo yun kaya bisarahin sa mo. Nawaitu sawma gadin an adhaifan li syahri Ramadan ini. Ini hadis sanati lillahi ta'ala. Amen yatin. Sini kau putri. Tiga tu bahkan sekolah. Saan ba apa tu ko? Yun. Piyon ko. Sige pagniat mo ka muasi. Dakan magnuano pag kita betul magpatampal bagi tawa tiya kurutem ni sihandi duk kita bikakhan na sabi yan. Yun. Okay, sebab mo okay. Si paginangin. Yung ko indama, yung ko kau narapa sehingga bangka magniat. Magniat, dua pagniatin. Bangke magniat berlari ke magniat dan bularin besar niakan. Besari. Dumain waktu pagniat don sunod. Pustan pagniatin. Magniat kau muase kau sumo atau ada bulan lain. Magniat kau muase kau sumo atau ada bulan lain. Atau ada bulan lain. Kaya magniat ko muase ko sumo karena Allah subhanahu wa ta'ala duk karena pemekukuri na amat Allah subhanahu wa ta'ala duk pag-empunan ang badiye. Iyan niyatin. Sino pe? Si Bas, bakas magdiat. Si Abu Mada, bakas magdiat. Si Abdu, yan, okay. Magniat kusumo. Muase, ini kekuhapan lay. Atau kung pinindamam yan, dahil magdiyan, kaya nagbata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ano niyatin? Sumengwa, pisan nagay ng binisara. Bang si Mahmud, bagi ketahuan na, bagi alapurapin tao. Tao sa'yo magpangadya siya. Sumengwa, kuya ako. Di ko tahu magharap. Di ko tahu magharap. Sa inyo pamasya kung lagay ko tahu magharap. Di ko tahu magtagalog po niya. Sige na kapamasya kung. Sunaguha, pandak na ni Hadja. Muwasya ko sumo karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makasaya. May kasi bas. Sige. Pandak na ni Hadja. Importante. Basta kita bipagyan niya ito wisara. Muwasya kita bi karena niat ne. Suya kita niat. Tapi kaya bakit kita imangan sa amin, kita mo, ano na, ikaw na bisara ito ka niya, yan. Kaya niyan nagchat niya nangin. Kaya bisaranin, karena Allah subhanahu wa ta'ala, muwasya kita bi, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus, pandaktan aja niya ito bi, kituhan ito biniyatin. Kituhan ito biniyatin, ubus, inpuesehin, game magjatu, si Allah subhanahu wa ta'ala banggay hangkan asal sumay inutili banggay penia persen dan bisi atas dua perkala gay tini ini dirukunin rukun sambahayangin sa amin rukun hajin sa amin duk puasehin rukunin sa amin banggay penia sikite may dua rukun si puase gay tinima Allah subhanahu wa ta'ala gay tinima bang dumeng kita muase agak bangga bahwa TV ini dua rukun ini. Ini rukunnya. Sini kami ke pesawat itu taran TV serat. Si Abdu atu pesawat ku Abdu bang ini rukun puasehin. Duk supaya puasehin lebih tinima wallahu subhanahu wa ta'ala. Kesa Abdu pion. Kesa Nia. Ini megnia. Nah, tiada ni megnia. Dia sembahayangin bang rukun talanggalin batal. Demikian puasain bang gak kita bikepek niat gak tinima puasain. Si kedo ya ini. Nanda. Nanda. Al-imsaku anil mubattarat. Yene manandali. Bang upama Abdu. Megniat kau muase buka kau nandal. Tina muase ku semua mangan kau. Tinima. Okay. Kay. Walhasil, suway penia, megniatin, asal megniat, liniat muase, duk, asal pinanyata, suway sinandalan. Ini, niatan nula sa amin. Neri duel, kapandakan din, dutuwian do. Yene, rukunen, niat, megniat, kau asal suway muase, duk, ini alimsak. Kemon makabatal lay suway sinandalan. Way tebi, supaya puasetin di, tinima, way Allah subhanahu wa ta'ala.
Ubus pesudo. Ubus na niatan bi kitwan bi. Even bustan pagniatan bi. Duk Yemen rukun pagniatan bi. Ubus sine manusia kewajiban suway muase. Sine manusia kewajiban suway muase. Bang penia manusiain sa inin nakahalanen gay manjari exempted pinne kapakon pinne Lucia kam hajar pinne so ako na sa tipe ko narasinin payman tadi bang umabot na kita bi umasek ne silikusan inin asal suway kita bi muase wajib sikit bi yene be muasehin kaysa yene manusia suway Islam Bang Duterte abdo muase daran na tikide ko may pinepos o engineer Gappa pinesurugan mo era kopia duplesa pinepos o sibas pinebejuan tablet duplesa pinebejuan mian to nabang buso ka pa kasi nakapagsanat pinne asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah muase ya duk takale daran takale wa TV pirain Duterte kahaba mian haji maghaji manusia duk kahaba Ramadan magpaurong iftar magsen story ne wallahu alam so kita linut story ga kita kasi ga besar Duterte so story sa yan in amal li tinaim abdu atau ini tinaim way pagay pagya dumania Islam dumania Islam isan wato artan ng badu niya ng panabang ne bang mendo Islami kaya magbumpachi kaya magbumpachi pagya sabab ga mag-Islam. Suwe sarat tagna-tagna, magsambahayang neke puwasa neke, lela neke rende neke, suwe manusia in Islam. Suwe manusia in Islam. Islamin, suwe Arab, suwe Yakan, suwe Asuk, suwe Tagalog, ine ka, suwe kuwa. Kailan manusia in Islam, bang yene bakas, tinisara wa ini subjektif tagna sinimian, yene meke laktik derlaanin pinle asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Islami dumen bangsa pininuin ina bangsa bisan dumen bangsa Arab ini bangga sa nabot kalimat bisan kafir siya kasi labo dalam Islam sumegwa ina bangsa dumen binisarahin ene bangsa lay sumegwa binisarahin yene kalimat la ilaha illallah lay bang lebut tu Allah subhanahu wa taala mag-surrender tu Allah subhanahu wa taala ine Islami Subaya Islam. Bang dumen Islam, bisan magpuwase, bisan magsambahayang, gay tinima ang balin tujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Si kedua, pala yajibu alal kafir, yene manusiain, ike mo dibadatnen, bang dumen du Islam, gay wajib siye magpuwase na to magpuwase, sa amin ibarat tujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Subaya itu dinisratan bigbo itu, puwase. Gay wajib siya bang dumen Islam ini umusihin. Si ketel, si kedua, bisan iya isab Islam, anak yakan deh, umus baka sebagai sana iya sahadat asal Islam na iya. Sumegua gay hap akal na nabdu, gay maghap akal. Tinen yan sakit lepas yung nanin. Itine binali wato ini samian manusia. Sumegwa rakyatan ni Islam ya. Demikian banggi akalnen lepas amban i akalnen geye etinen wajib puasa. Gak wajib sih yene memuasahin dengan sebab ini gak lai si akal mahabin. Pala yajib alal majnun lepas akal binaleo manusia lay gay wajib siya muasay. Nansi inin sikite mi kekkan ni alu sikite mi. Mete sebesebku. Hindi ko bang elum peki Allah rahamu kutu bang mati ini Allah rahamu. Manusia binaleo. Lu pinigsisian we manusia mapakal din. Manusia yan happy yan darajat na insyaAllah ganap distansi siya. Kasakin akal. Bulugi sikite hinang-hinang dagay pinisayahan atau piningsana yan na kaya abang hap akal galingan sila bigyan ng saya. Ini tandaan kinasaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Gana sinukot siya gana bisa. Ini tandaan kaya wajib siya magsambahayangin. Kaya wajib siya nagpusin pagkasap gana akal din. Sumegwa gana tabot siya logamat.
Dania piga wajib sisi sembahyang ibadatin. Kusi dania dewan Allah Subhanahu wa taala. Naglubak kita ini. Hirang dagay. Dinawa-diwaan. Ina kau hati. Kita. Magdilam ng kajahan namin. Bigkasama bite. Tinan si kahalantin. Busiye. Manggania. Ikanen. Siya mahab. Tinan. Darajat din sa Allah Subhanahu wa taala. Da. Sumusumod na kita yung asayan. So ibang na dapat duwahan kami bang prinsip sa pinakole wallahu subhanahu wa ta'ala dumen dinuhun-duhunan yan ay kalipasakal din sumigwa at tinabangan dinuwahan si Allah subhanahu wa ta'ala bang pa ini sa pinahap wallahu subhanahu wa ta'ala kalisami pesuno yan ay makanak al-bulog makanak dikidiki makanak dikidiki sa amin bang depe umabot umulan natin na si balik lela negluknen deneke ga wajib sisi memuasahi maka nak dikiriki bangga pesiya balik lela nekeren deneke etinen ga wajib sisi memuasahi sudah gua bang mereka anakan ten bitawid bang ana dua tapi kemari kidiki asal gua adak te kuasa ga wajib sisi memuasahin sudah gua mian biak selesai duk puasele mian hinang delay maknak lay tinaibo Allah subhanahu wa ta'ala ni atumbas ang bansiye sumagwa bisan sige nagpuase di sa sinukot Allah subhanahu wa ta'ala kung ikitebi yene manusia ne niyan inebe me mahapakal din atau me hejele ini atau me peligli ni sa amin ubos yemian manusiain bang hetinen mian wajib siya musain bang protekta na siya hapakal din duk Islam duk mian awe balik ne ubus ke manjari si kita ni perheng-hengin pagtaabot bulan Ramadanin kita yung magpain gai mian sumegwa kita ni wajib mase kita betuju Allah subhanahu wa ta'ala atau mase kita ni karena Allah subhanahu wa ta'ala mian pagtaabot teka yene mian bulan pusahin bagkini antar bimabot di sini kami masuk na sa iya at tamjiz ito yung binig sa ino yan ang nabanghap akal nun pasek dulu si menulay mabakal nilay bangge pekite atau diki-diki bangge petapail te yan ang mahap ng palatin ito diki pasamian atau ala-ala hap akal nin tapi wajib yan sige TV si manusia yan bermusik ubus pesuno dari besar ni haja ini itu importantihin bisan ni patamante beran sinin bisaratan bi musele kituhante binaru bisarat dali kemo kituhante bine siwe inin asal pataman ko bisarahin ng sinin niyan ini bangkitin muase ko ingi mangkin ke batal ko sa terbi ini makasasa kiti may kunta sa Israel kay batang kay story batang story pa sa puasa sumegwa mararahin bang hadja te ipat te puasetan bi duk hadja kita bi hetinan kay luhugan si waktu kita bi wase delem yene bulan Ramadan daran te bisarate bi daran te bisaro me uruhan te bi sampai si mga may ante kita ko etinen po si Abu Manal si mian guru te si Sadhamdi bibisarahin bibisarainin ene bang ine mangkin bi batal puasetan bi mungkin dia pahala puasa dan kita kanti bitabu kundi mo ng hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tambahan ko po ito ina binisara tabi kudun yan mula-mula makabatal puasa tabi ko ito ini tulukan kita may kipungtin sa kamasla makabatal puasa tabi duk hinang tabi siwaktu itinen bulan Ramadhanin pag ini napain kanta hinang tabi supaya kita bi magtamba-tamba ini kapanten di Allah subhanahu wa ta'ala behelu amban ini tabi sara tabi si niyan ulay niyan yene mubsidatu saw yene makabatal magkilarak magkilubo yene si waktu kita binandal dalam kekuapan tusi bulan puasa ini ampan tegua pajar sampai bisa dikmat elo ini napain magkibatal puasa ini pagdatag na
bagas tibi sarate binamia. Inin may kepong tinin sa akong Islam, mura indanan tibi, tagnatak na makabatal puwesehin, yene bangkyaw ngino. Yung kisaying, tibi sa kami, Tesuno, bangkyaw mga. Tesuno, bangkyaw jima, tibi aben si may kepong tinin si may grendehan, si ene lettu elle o di lang lettu elle o pilla etinen elle o di sa Ramadan. Klaro batal pues eten. Na inin kekahan amban manusia. Yeru yang si waktu kita muasa sinandalan nen telu perkara ini. Kaisa pinuasahan nen genginu. Kerue pinuasahan nen mangan. Ketelu pinuasahan nen pinege jima haram atau piniakani pinege kuhi. Buine kau me ke pungtin sa ka masla telu kayu usi nia seti eka gata hati we tebi mo etinen pueseten bi kwabustan baranten bi yene kwabustan kinakan we ebut pundung mian datele satebi daw batang kinakan we ebut samia bus menjadi abu haja datele sa we dikiteput pintebi muasa dikiteput okay na pagkipinin, nandal na kita ni. Gane bangan, kekwapanin, gane ngirong kekwapanin, gane jima kekwapanin, pinti okay na muasa niya. Yerumen sila nalantin niya. Okay, iintag na, pinutanin niya. Sumegua niya, pesuno amban na iyang gay, teles sa way, tebidok, inin, dinak sinandalan si kitihin bi, puwas amban telupar kalamiya. Dinak sinandalan si kitihin bi, puas amban telu pargalamian sumegua kita nandal amban ine nandal amban ine bang kita muase tagna sumei pepueseten bi mataten mata ghadul basal an kulli ma yadhummu syar'an mataten tamantin indama, keruk indama, tutut tegay. Piul, mangkalengan masyal, muasip. Magdalam limit. Muasip, katuan supitin, aplimitan apobal, melipe mukaan. Melipe mukaan pa yan. Nakitaman tayo melipitan yung sambuangan. Piulupit na yun. Awa, napinta mamagkita mayakanin. Iyakan ko ito may kinandatan, iyakan magmastura. Inshallah magpanin sa may kinandatan, magmastura sa amin. So niya, pepain. Gane tesip kagsikirin, wendama we ko. Gane tesip menebut la ilaha illallah, in ko rin sarat niya. Debut kita la ilaha illallah, bohat pe ang pagpitu, lapis langit tugpulak. Mas labi na ito dalam kulang po sa inin. Bang kita nagkasabot, si waktu matatan bilay na mayam-mayam sa amin. Yan ang si may kinandang tabi amin. Ato ang mayam kita yung film. Ilusi, duman may kinandang le. Si cellphone tabi ko ito, dalam internet, mayam kita tabi. Pinaman tabi duman magbasa Quran. Duman muhadara, yan na yan, pagkipin tabi. Gano'n ang itigin tabi. Sumigu Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo kita pinampayaman we ne. Ga, hitin ang pinapuasa we, di matatan. Ga pinapuasa matatan bi. Saman wa to ga papuasa ti matatan bi. Tuja Allah subhanahu wa ta'ala pinayaman kemon. Yene langgas na lay ine bumpuasa ten bi. Ga telesate bi ihati batal ga ni atong basta tuja Allah subhanahu wa ta'ala. Gatul basan an kulli ma yadhummu syaran kemon tininggal pemengsan sara lay. Siway pekedem ti matatan bi. Mas labi na tayo bang kitiwis wag tumuasa. Dahil sa mga pinsiyangan, pinabigahaplan, laro ko katuan, lukahaplan, daro sa pinipinayaman po. Atawanan, duk pagkikilim TV ro, atawan, dilim internet, duk pinasamin mo, duk personal, nalay, gana tulik ko, paano magpaad, din sige may bayam, sampay magtahadjud, magtahadjud duk pin, sabi ko, alay, cellphone, din si Kokanan, sa amin, masama sa Quran, pagpayam hati, cellphone layo sa usa. Pinayaman. Waliyadu billahi, peheli kita bi si waktu kita muase ampan matatan bida pamayam tebi may kipondin sa agama Islam batal pueseten bi bang so kita kelsa tebi dumen ko pamangan lay penginum lay pajima lay sumegua si waktu kita muase ame tinggalan tebi
mataten bi asal pagkukuro tira kiden piwi bang yene lain ke binata binata sara ali dam ngante bata si kedua hifdzul lisan anil ghibati wal kadhib wan namim della subayru sabta kuwasete bidallaten ambanire yene amban ghiba yene ngelimut wal kadhib duk yene pengendusta duk wan namimah duk yene pegbobo bisara karena amban nambuwa bisara nambuwa sampai megbono keumanin megbono jamahin sama dia si waktu bulan puasa pihala tebi pepuasa tebi delaten bi amban ngelimut sini mula-mula ngelimut mula-mula meglimut amban yene meglua ne sikene bekerendehan tebi amian si bekerendehan duk amban kalimut sinalimut tegua amban mekerendehan tebi ame kepong teno kam bekerende maaf kam gak dapat bang upama kam ngamasi aku ambat neku amahan bi dabang tawot cello kiamat bisan pedi si kam basta lumuwas saja amban aku samian katak silang ngelimut apinain pinindama ka aton pikir man ipin dilimut tinen pakalatan pakahapa atau apin pegi asal tori ipin net bisara ko pin samian ata tinang ni pin samian tinra dembua sahabat bis rasul labin binisra kulay asal to kasi manalang pinisamya asal tinang ni sa mga teman pin Rasulullah bang pain na limutan no bangga pain na tahinang no bisarahan no telimut no pagad iktabta ubos bubang pain na tinen inabinin tahinang ne hininang wa'ne samian ga to tahinang ne buli mo tanno pakad bahat tamas pesong peje yene kasonen mian kasonon tuju Allah subhanahu wa taala yesi mian dillan sali do tahinang ne limutan no dusero ga tahinang ne dusero mas pesong ne hejenen samian bangke maginang o salong dillan nun si waktu ke muase tuju Allah subhanahu wa taala si bulan puasa ini ubus amen pengen hinang nu dillan ubus ini hetilimutin penindama bisarang kue pende katuan sumegua dumen bisara kati kelene sumegua ngan bisara tujuye sumian mangkin penia inenan limutin si limutan le ben Rasul sallallahu alaihi wasallam etilimutin dhikruka akhaka bima yakra walhasil bang dumendo ke estelan ne kuram ni dumen limut suwe ine ben arabin madah ene pengenunu pe mujin atau penentul hetilimutin bang si waktu kita muasa pehelli eliante ibarante delaten bi yene penne bang sebut no yene pong tineinun siga takale wene ubus penebutan no yele bang tekele ne kestelan ne kestelie ine na limutin dhikru ka akaka bima yakra bang sebut no tukid no yene pong tineinu lay ga takale wene ubus bu penebut no yele bang takale pag tekele ne wene bisara megestelie limutin na inin dinaak hifzul lisan anil ghibah tepuese tebidelaten bi amban bisara samian dukti tibige mekelimut sipong tinitibi ubus wal kadhib si kedua si waktu kita muase daki dilengin dusta pawailun yawma idzin lil mukadzibin ta'awud syallahu kiamat narka seperti pedi narka penugata si manusia dengan dusta. Pero pataket bisaran dusta. Dusta. Da, bang si bulan puasa, amay. Latun na si bulan puasa, so mas nasi inin, etinen asal pulang-pulangan tibaraho. Dokumen ti ulangan abdu pinangga tek dustain. Duk tibing anu. Duk tibing etinen ine
Ine, luugan si pumasete bilay. Si ketelu wan namima. Ine, eti pagbidan namima nukiba. Puas amban indama, puas amban anak ilu, puas amban si Abdu, piung ko angan, piung ko Mahmud. Ine pagbidaan, ngelimut, duk megkoto-koto, yun ko. Sali. Tina magtambal siya. Inanak, nagsumbaya. Bito ko ang maninin. Ine pagbidaan ngelimut, heti ngelimutin, riba. Ubus, wan namimahin, megkoto-koto. Ine pagbidaan nilay. Si anas ko, yung ko sana, si anas ka ine. Sine pe? Bito ka man ngepa. Sine kam kadapi, nagyakan. Sine, ine pagbidaan, ngelimut, nuk megkoto-koto. Kumbi ko. Inin haram, gay makasari, delatan bi, si waktu kita imuase, ngelimut, nuk megkoto-koto. Pagbidaan mi ko sa ako, nuk tete dibi. Ano pagbidaan? Pagbidan mo, ka. Pagbidaan ngelimut, koto-koto katuan. Ngelimutin, si Saping, si Malik, Sami Ali, ngelimut, si Malik. Ubus magkastaliye. Magkastaliye si Malik, magtakalene. Magkoto-kotohin, magbo, si Sapili, si Saping, si Malik, Sami. Sila lipat. Sampay magsasa, magpapatay si Malik buksi isa. Yemi yan. Korek si bok sa yan. Tinem, ngalimutin. Ngalimutin. Dakit timi ngalimut. Si waktu kita muasa delatan mi pelatan bi. Yan ang limut-limutan ti pong tinitan bi. Bang tekelene megkestel iye ko pininsibok yan. Demikian, megbobo abisara, megkoto-koto, ang bandambuha, bisarambuha, sampay megkipagpapatay, pinagsep, pagwane, yan ang pong tinainin, yan ang tinamingalimutin, yan ang tinamima, ubus, yan ang sadya-hadya na duse, tabot siya law kiamat manusia, megbobo abisara, bandambuha, bisarambuha, daran te bisara, wa tebi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisita sa duwe kubol, ubus, ngeto iye, ginawan kayo, hurma, kinepak, binet tadambuha pisarambuhain, binet tadambuha pisarambuhain, nus kinepak ko ene, pin may sahabat, ine Rasulullah, ine pinne kaso manusia yan, pinne, dambuhayan pinne, bang mange, gay, megpe-display, layas tatiru anil baul, yun hadjal yu, tikita manusia yan, mange, dalam diserto na mine, duwe magdalam tulat, gamag LD, dambuha bisara, layas tanzi anil baul, bang mange iye, bang mupugay tigine iyan panape pangasaban iyan napi pente biru etinan mediki-diki iyan ini kau kasih haji tamanan haji sa Allah subhanahu wa ta'ala si kedua pendembuain pensahabatin demo ini Rasulullah pinne kita angkat dari buayan samia dembuain ini kasone yan pinne dembuayan pinne tegelan de elumanen megpitna megbo bisaraman dua bisarabuan namima sampai sebenarnya Allah kiamatin inalab sa dalam kubur de pagtabot sa Allah kiamat demikian ini kas dalam neraka jahanam ini dua manusia amian dan buah manusia bang mange gay magelig atau bang mange gay mag-istinja papa gay mupu papa gay suci dan buah lisa magbobo bisara amban dan buah bisara buah inin waliyadu billah may kibungtin sa agama Islam sa haji na dusi tabot sa Allah kiamat si Allah subhanahu wa ta'ala bang tinang tabi ini dosa ini diki sikit bi sumegwa bang si Allah subhanahu wa ta'ala haji tabaran haji ini dosa ini iya ubus si waktu kita muase kapul udun an istima'i kullu makruh tinggal tabi ubus mata tabi yemen puasenen si kedua yene della tabi abdu yemen puasenen si ketelu yene tinggal tabi dakam pakali bang niya lalu magtipon-tipon sa mag-story pagpayam istoryin dumen na inerok ina sumewa ganta dumen na paghapan tala ni ka dapat kelihon di daw salong pekelihon di si kemon bisara gay magkahap si kemon bisara makala at samyan tala ni ka dane enwanong pekelihon bitingebin sumit tala ni ka etin ang kapatan ko siya baka mi bisara etin ini bisara etin make mian lubu tingebi asal giap patali na ka duk po siya tan bigay ini duk gay mian batal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pesuno kafu jamil a'da anil makari
kemon baranle ini. Ubus na matahin, ubus na tingahin, ubus na dalain, ubus ko itu barante na kemon benefici. Kapula ada. Tegeste na kemon ginho barante le. Abdu barante le kemon. Tangan ne tingin ne betis ne kemon ne ada kemon ne litam barante le. Tegeste bi amban kemon. Makalaat na kibinasa to jubarante bidane hinangti. Amban tingin emen makabisa tingin ten bibian. Emen makabisa baranten bibian. Tanganten bibian, delaten bibian, betisten bibian dane pelengante bi. Ine ne sami Allah makibinasa. Maksiat tuju Allah Subhanahu wa taala heliante bi wa kaful batan. Dok ene sampai mangan ne kitibi pemante bi bang halal untuk kita kan tibi rek dalam petengan bang ini. Kut mukaan tibi ko tumia. Kut mukaan tibi ko tumia ne gane ada buang bang kitibi. Kemon kitimian kemon kamu aku bangga bukan kani. Suwe kau ni ada buang amban kitibi tu ko kinakan. Pemelinen amban mukhaddarat, pemelinen amban riba, pemelinen amban tinangkeo, pemelinen amban ini, bone pitu, pesek ni pitu dalam beteng TV, dar bone sama. Paman TV kinakanten bi bang ini amban ini rezeki, usaha TV le, bang amban halal buke, ini pesek TV dalam beteng TV bang ini kinakanten. Paman TV. Nah, kemon manusia. Asal kini mian kita makakam berus kita ini law kita Allah Subhanahu wa taala tahu celok kiamat lan tasula kita penelengan Allah Subhanahu wa taala tahu celok kiamat samantara betista ini pinetekang bisa detekang samantara kita tinilew amban ni 4 parkala dan buah amban 4 parkala lay arta anu bang amban edo nuduk bang tungan usal arta na bang amban haram. Bang amban ini, bang amban hetin itu kan lebihan sarak samia ini. Dia kau penetekang bisa detekang, si tihinang nun sabarta nulai hetin inilah kau Allah Subhanahu Wa Taala. Nuubus sampai buat di benefitu hetin pemukaan samia pinain pergi indro amban diri baterehutan biasa samia atau amban imian koraps atau dimana kaya mo nalai kita hati berumah lu kan? Dah ni mo tinggi samia bang artain dengan halal. Dah pemakan tu, dah pesi TV betul betul itu sih. Iya, ubus dia anda mua sedikit, mangan sedikit, pergi etin asal kerja untuk kita bi, si waktu kita mua se Allah ya staksira, dapat kata bi, ye si waktu lipat, dapat kata bi, halal ni, halal kena kan le, sumegua si waktu kita putur kau bersinian muka, baru pekat mana mal pegsensen kita dalam peteng kita. Halal ni, pergi. Tapi tidak ada kala, tebos hospital. Ni alu tebos hospital anak ilo. Enti nang hospital dah pergi ke sohan seke. Muka nang buai sahaja. Ni hineliani serain, embes halal ni. Ibadat terhilang nun. Ni ini bero hospital pergi peno beteng nang gene kau yang bayang atau suara operan atau suara pene oksigen sahaja. Dia mencari sewaktu kita bihatin bagi iftar, baru kita bianu, baru kita bihatin bagi dairahi, asal masuk kita imangan, kalau kita bihatin kuitulay, mian dua perihang kerisap, tambo ko ngaji pergi pingku, esohan kam sewaktu kalau kita mian, dumahin, sudah gua pergi simurasib, etinan dia oras mian, tasandal te peru, mag kita imangan, mag kita bihatin balik atau mangan balik, sudah kita biro berheng dua humalihan. Nus emian, mereka kemudian saya Islam, pandakan den. Amai si aku ruk sikitin. Si waktu kita bimuase asal tinggalan tiri kemon ini makabatal puasetan bi ikut tiri saramian. Ya betul tiri saramian. Tesono si waktu ini asal link sama namalan. Ini asal bang niya te dapat supaya hinang pasang timig hinangin. Tu si dalam bulan puasa ini. Hinang ne. Pergi us na makabatal puasain, us binsara gen duk nage binsara puasatan bi, supaya maghinang kitibi tabanan maghinang, pabasakte maghinang tabanan maghinangin, yan ibadat tuju Allah Subhanahu wa taala, si waktu kitibi hetinan ini, puase tu si bulan inin, niyan duk kitibi gay lugi, tabut kitibi mole, tuju hadarat Allah Subhanahu wa taala, pabasakte maghinangin, tu si yan bulan puasain.
Inirepain, may mula-mula hinangtan bi. Bangkit ni Muasi Abdu, niyan tu si yan bulan Ramadan ini. Tagna yustahab. Sinunat atau sunnat, tauhab sikit bi, bangkit bi, naghinang sa bulan puasa bang hinang bi, yan may hinang ini. Tagna as-sahur. Sa bulan puasa, suway kiti magsahur. Yan doga. Kan kinakan miyan. We, pagki makabasag kiti muase. Pagki bang kiti bigay muase, agi ito nga amangan kinakan, na adakala, gay kiti makatatas. Pagtawot ulit sa telo, misara kiti ito Allah subhanahu wa ta'ala, paiman tibi elawin, pinain iyo, etinen, lomboy manamal memu elaw mo lumang ganyan. Gay, etinan, gay rakas. Nih, pagki gata o nga. So bang ka o nga, yun ang buhay amangan kinakan sa amyan, marisag telo, na gay kawin inusan, idem bu amman hikmat dan sahur niyan tasahharu tin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna bis sahuri barakah ito na pangandakan magsahur kaam tin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ini kapag sahur bili ni apin barakat si kaam amma kinakanli duk amman Allah subhanahu wa taala duk ko se bili hitinan gay mian mura mian magkaat atau mura batal mian dukam sanda kasuno tajirul fitr suway kita bi magdairay muka. Diba kita bang sedep matalawin, pinay nabasag na ko, maganda kumuka, o so na pinay may postarawi. Nguasap ko sa amin. Sinobrahan. Gay. Sinaguha, sunnatin bang ni matalawin, so dahil sa pinta ano payamanta din teleskop sa amin, miyan pindi din tenga ito na sunnat ng pinne, so din tenga, pasedep din tenga niya nagay. Bangke wala magsunat, suway pinne pagsedep hadja, suway asal sumbayan, musip matalawin, iyan pinne puturin ta jilin, etin muka ni kayo. Suway dahil sa pinne bang niya pala idente nga, muka ni kayo basa isunat nin. Gay, ito yung lai, pagsedep matalawin, dahil kayo hitin nga ito pwede oras sa amyan pinne, sa pagkasandal baru ko, magin na ko, muka suwa na pusmak taraw. Gay, sumagawa sunatin, pagandakanin, sumagawa kitiri, nagputur bang temprano, muka bang setep ne tarara tibi asal setep ne yene mat eleven pesono an yuftira saim ala tamar sunnat dumen tos puto atau kuretan poyan sinagua sunnat nen bang kyo bisan pek kalau kinakan bang niya so bagalu sikita naga niya so bang tu asal dia tu kinakan ini sunnat nen dehel lu amban kemon kinakan bangke umuka sumegwa tamar rutab saya itu ini nagbiwan to sisi etinen melenesian duk ano botak piwan rutab pinde iyan ingin la ini sikaw iyan sunnat den bang dia pek umos tamar bohe ubos mian namakin di kami pine nguret ne poyan nguret ne manuk sumegwa bang niya bang niya sikit bi tamar dehelu yene pamukaanten bi ubus bohe usmangkin dikinakan ini nuli sunat nen abban debi tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangandakan nen sikit bi nian sewaktu kita bi etinen ini nian muase ubus pesono sewaktu kita muase ubus namian ubus kita muka tilawatul Quran wal judu bil khair subay pekatabi magbasa Quran magbasa Quran wal judu bil khair dok subay pekatabi pabasag tabi ini kasayu itu si dalam bulan diwen pinek diskutin diwen pinek ka mian begitu kan subay gua tagna magbasa Quran pekatabi magbasa Quranin ini Allah subhanahu wa taala Quran nen pinaturun mene Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadanin, yeni penekahan ni Quranin, yeni tu si bulan inin, nahangkan tiya kiti umabot, suwete katebi pagbasa tebi yeni Quranin tu si nilang yeni bulan Ramadanin. Ubus niyan duk ine, duk suwe kiti pasayo, kati pangnasi dapat sayo kiti bisamian. Ngurung bang niya tinan kita bibigay kamek kahiramek ka yan sinden marehanin na etinen asal dubem ko panihakan misara yan nakita ko anak miskin duk ko kauruman mi abdu
Sumagawa mga asawa ni alo, natima ako bisa pagkasalan diskin ko. Nagkasayan. Nga. Sumagawa, bang niya. Niya ano si kitibi. Yan maglabi-labi na ngurong kitibi. Siga niya maglabi-labi na ko na may sinim yan. Temo na tepet pito pamelite mi dembua. Orange dembua. Pilak sabi ang pito. Magtabang-tabang kiti magsaw-saw kiti bito. Dembua ni ang panhetinen. Lain tendo hetinan kahapan tibi. Kahapan bi insyaallah tabot siya logam. Empat rasa iman. Sini-sini Nabi Muhammad SAW. Sini-sini mekepebuka. Siya muase. Mekedo iya puase. Mekedo iya tumbas. Amban sa pemuka nilay. Si amban manusia pinebuka nilay. Tumbas suway gay. Ine layang kususali kami ajisom gay ine gay tahala tumbas yene pinebuka nilay sunagwa seddi tumbas naman Allah subhanahu wa ta'ala sababan amban kehtinan mekepebuka iye meke urung iye dembua kehtinan tamar meke urung iye dembua pilak boy samian pinebuka ne seddi te amban tumbas pinebuka nilay duk seddi pe amban tumbas yelay niya petumbas seddi dembua te pengurung Allah subhanahu wa ta'ala sabab mekepebuka iye dembua pungtine samian na kuingge pe bang 2 telu 4 10 sampai tusan te pebuka bin atau te pengurung bin samian kehtinan pebuka si manusia muasa samian sumagwa may kumanihang kamisasayan pag-asumo na katuan iti bisa hapati bukain na pibinis ako sumagwa itinan kitibi ingi lay kay hasan tabi ngurong kitibi hatinen si teges-gesten bi pangniya siga apin teniya mga natarapatte itinin rizikiten man Allah subhanahu wa ta'ala ubos ayen niya antihinangten bi bang kitibi hatinen ine tisuwak tuinin pabasag ti magbasa Quranin pagkitabot siya law kiamat patabot siya law kiamat niyan Quranin duk puasahin napaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napaat si yene ame muasahin duk yene mamasayahin tawat sa logam Al-Quran wasyamu yushba'an pinallahu subhanahu Quranin o Tuhanku tawat sa logamat sa paat ku pinne yene pinne amasay ko yan pegye bang pinne sangin elo sangem ni pinne samian mula-mula sangem ti bisarahin tu gay pinne tuli busy si pamasahan niya ako dumini sa keruk indama busy mag cellphone magpayam chika ali samian ning kasi sami dua pulang man buat cellphone sume dua telo samian seddi pe laptopin samian gay tuli sumegua gay na pa cellphone lay sumegua ineksyan ka ope o Tuhanku bin cellphonein gania unit si Allah subhanahu wa ta'ala bisarane cellphonein bisarane kemo niyan naksi si kao bang hinangnon ini hinangnon kalatan naksi si kao ini hinangnon kahapan naksi si kao sa bang usal kemo panjami pen puesain o Tuhanku pe sa paat ko yan sabi na pinne elaw sangin pinne kama elaw pinne nandal si ako tawad si waktu ko tek kalis iya sa ulan dalam kubeng ilay ubos ko ito pinne so ito pinne napatsi payusbaan ito na inordela no Allah inapruban no Allah subhanahu wa ta'ala manusia lay sinapaat Quranin binasanin tu sa dunya dug sinapaat pusehin sinandalan tu sa dunya tawad si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala walhasil ga hati niya yene kebinsanaan manusia na musehin duk manusia yene mamasa Quranin tawad si bulan buwase duk pagtabot mo na tuju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala ine emen tumbasnen amban Allah subhanahu wa ta'ala niyan sinapaat iye pinatalayo Allah subhanahu wa ta'ala amban yene kebinsanaan yene pusadna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sikisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi siketel man qama siketel lu ini be hadis le ini si itu pasal tarawih sina-sina penne muase tanga-tanga sina-sina muase karena Allah subhanahu wa ta'ala ini na hinapusan din ito tabi apply tabi
inampun ni Allah subhanahu wa ta'ala kemon kalatan. Duse. Nansinin duse hajaduk niki lamud ni kemon. Sisine manusia muase karena Allah subhanahu wa ta'ala si bulan Ramadan inampun ni Allah subhanahu wa ta'ala duse. Man qama lailatul qadri sisine muase manusia nenggen ang bahayang etinen ubus sarta si lailatul qadar inampun Allah subhanahu wa ta'ala kaya mundo sene si sine manusia magsambahayang magtarawi qiyamul layl ane sambayang tarawih kanang yan karena Allah subhanahu wa ta'ala telu di sini ngaka samian inampun na Allah subhanahu wa ta'ala yede dusene antak tibisara inin telu keempunan binisara Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tusi bulan ini bulan Ramadan sila bulan puasa. Ubus pesuno niya hadis qudsi bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Allah subhanahu wa ta'ala as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Ini. Kemon amal gata bisara wa Allah subhanahu wa ta'ala ku kepemisarane si ini bulan puasa si puasa ini. Penne in puasahin pen Allah subhanahu wa ta'ala penne si aku pegge si aku penne puasahin GTGS tinumbasan puasayan melingkan aku ram buah me KGS menumbasan deh walhasil haji teman haji me haji yene teman haji yene parkala kelebihan si nere bulan puasa ini. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini penne si aku. Pegge si aku penne gania penne meke tumbas meke kolak tumbasan ne melingkan aku. Ubus dembua bisara alim amba me ulama delo magiti me tabi. Yene penne mana wa ana ajzi bihi. Hati penne bisara Allah subhanahu wa ta'ala aku penne menungbasanehin ida tungbasne penne wa ana ajzi bihi bin alimian bin Allah subhanahu wa ta'ala aku penne menungbasan puasahin kaya si aku penne puasahin dan ameke tungbasan malingkan aku ida penne tungbaskun tujuye bin alimian kullu ta'ah thawabuhal jannah kemon penne taat kemon ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala tumbas dan demi dalam surga melingkan pindah bang puasa rumah tu wala sila ina tumbas na naman kemon sambahayang puas amban ibadat puas amban puasa tumbas nen sawabuhal jannah tumbas nen ene magdalam surga melingkan bang puasa rumah wala sila ina tumbas puasa ini tumbas puasa. Tain ulama mian was-sawmu jazaohu. Ini tumbas. Kemon taat ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala tumbas dan bangkarna Allah subhanahu wa ta'ala tumbas dan magdalam surga. Insyaallah bang tadi sabit bilamud la. Insyaallah. Pegge bang puasa dumain. Walhasil ini tumbas puasa. Kin alim mian puasain pili per Allah subhanahu wa ta'ala tumbas nen pinne yene pinne litai suk pinne bikisuan sini haji pasek indah magdalam surga duk mikisua duk Tuhan tarabul alamin sini haji tumi ko ngajel ka haji mikisua duk Tuhan tarabul alamin kemon taat kemon ibadat tumbas nen magdalam surga bang timon Allah subhanahu wa ta'ala melingkan bang puasa rumain sumay ini tumbas nen yene megkita ruk Tuhan na Rabbul Alamin yene memusay ubus pin Allah subhanahu wa ta'ala si waktu penne kay megkaswa si waktu penne kay megkaswa anduru ilayhi mayam ko penne tuju sine mayam Allah subhanahu wa ta'ala pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala sine yene aam yanandada amuzahin ubus wa yanzuru ilayya duk iya isa pinne yene ana mo sele maya mi sa pinne tujuan wala sin magpandangan si nagkasuwa sine
Yan ay manusia, memusihin duk Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi manusia magdalam surga ga, tapi sarap in Allah subhanahu wa ta'ala, mayam ko tuju siya duk, mayam siya tuju ako. Yan kasi yan. Sumegwa siya dalam surga abdu. Sumegwa bang puas anduru ilaihi, aku pinne mayam tuju ubus pinne sab, wahuwa yanduru ilaiya, aku pinne. Pinne mayam tuju aku pinne. Wallahi, magpandangan sini. Yene manusia memusihin. Pasunod, si waktu siya magkasuha, si waktu magkasuha manusiain, dahil lu magkita raho. Magkita raho siya, ubos magkita. Inshallah, may kapamutin sa Muslim, payakuti bang panisap, kita sa akin. Idaman kita mo Allah subhanahu wa ta'ala, dukmayan kita bitudju, wayukallimu ni, ubos ginawa na kita mo nagsara. Antag kita magkasuha, ambal ibadat. May kapamutin ko sa Muslim, antag tabi sara, antag melain kantusi. Ini pulat narmata nila. Hangkal subay, septebi, piyala tabi, septebi puasa tabi dapakatan tabi, gani pinakahatsiran tabi sararan sini. Sediwa ana aja sini. Yan maksud besar Allah subhanahu wa ta'ala. Pain aku kana kole, tidak kana. Nung basan nene puasain, belikan aku ini tumpasten, yan ang pinne, megkasuha aku pinne. Tinhan, payaman ko pinne dukmayan pinagsuha ko, ubos, megbisara na pinne kami, bisara ko pinne, wayukallimu ni, boko na pinne bisara, wayukallimu ko, pag-ubos pinne, boleh na ko pinne sa bunga na ko pinne, nagbisara ko, megbisara na pinne kami, bila rasulin wala tarjuman, gapin na niya elit kami, rugda niya, mag-translate si kami pinne magparpandangan, duk ene manusia muesein tawut cello gamat bang puesen enggak pinakatan wene tusi waktu tina cello punya sambian puesen enggak tina line bian dia saya cek nah me pungtin sa Islam taman mian subjek tendi niya dembu hadis coba ini tina sayat mana-mana di dislay tina ine bian gene te sebga negara te mian bisraku bagbab kam si aku tina sobre ta tendi supos to bitte me sibuk nambu sa sepumian sunagwa tinen kanilingkan ko ga terapat dito ko tebi sunagwa inshallah bang tepito ko si matian subatan tebi ni apa nambu atin hadis hak samia tinen do tebi besar nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sige ko tepito pandam ko besar ko si kam tinen mako ko kamapan tiado si Hamdi si Abu Manal tinen subatan besar ini samian sunagwa pege kau koko kay tipito sa amyan sumugay tinen dahil wambanian mako kamapan si kam dukpuas ambanian may tibisara ko men kemon bang niya lay pangkat si kam etinen maapon biko duk magpapon ko sa Allah subhanahu wa ta'ala duk peko tibi bang panisap kiti puasatan biko at tibisara miyan etinen tinungbasan kiti Allah subhanahu wa ta'ala nagkasuwa kiti Tuhan tibi tabot si Allah kiamat nilim etin rahmat ni si Allah kiamat iyan doon tamanien bang panisap kiti etinen nagtamba-tamba Allah subhanahu wa ta'ala basag tayo magibadatin duk puasatan bi tinabot Allah subhanahu wa ta'ala kiti bi step-tepan ni duk sampay puasa balik sa amyan hada wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin